naimbag nga oras yung amin papagayam. Kit ita, adto'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastalati Vlog! Mamang, ibalon ko nga'y mapanakagiskwelahan. Ay, ano sa mun aday ita? Awan mo't kwartata yon. Di pa'y mo't nagsweldo ni papang mo. Unay mo dun, para lang may sa atuto ka bananak yo. Awan pa'y pang soft drinks naman. Awan nga ron ti maramidak. Awan mo't nga ron ti mangayab kanyak kita nga aglaba. Anya mo dun, syakla ka na yun di awan balon na. Dagiti ka adalak, inaldaw nga da balon da. Ay, ano sa mun anak ko? Ano kayat mo ti makaadal? Ano sam ti awan balon na? Iso nga rod ako nakamangan kayo, sakbay amapan kayo agiskwela. Tauray awan balon nyo apang merienda. Inton siyak ti makaadal, mamang. Saan ko akayat ti kastoy arigat ti biyag? Ala, saya aton nga rod ti agadal anak ko ah. Saan ka pala nga makin-inaram? Saan mo? O sige, mamang. Bye! Sige. Ay, kaasimot dagiti anak ko. Awan pa'y mabalon da mapanag-eskwela. Naimbaglangan ata na singpot da. Ay, kasano? No, adabasit masapulan ti amada. Inom na pa'y lang, may. Sino nga iti saan nga agbisin no kasta? No mapanak mat makilaba, dilawan na. Kaya po, amok la kumakastoy, tadya kon nakias-asawa kan ni Bart. Ano sama, anak ko? Iso ti kinayat mo ide. Iso nga awan pababasulam Nasingpot mat idi baro nanang. Pagaro pag-ayamat akastoy titungpal na. Talaga mo takasta. Adda dagiti nasingpet no baruda. Ken agar aram da pailaeng. Ngam inton adda asawa dan. Adda aminan kadakwa da abisyaw. Dagiti apuyo ti pakasyak. Awan pa'y mabalon da merienda da. Aya. Mabiit laeng. Daytoy. Alaom to'y duagasot. Para kadagiti apok dayta. Ay na, agyamanak nanang. Dakkel tulong dayto yan. Apay, awan ka di obra ni Bert ita, At damot nanang. Dua nga aldaw ang nagtrabaho. Ngam sweldo na lang iti may sangal daw tinted na. Anya. Inggatang ko na iti bagas kan kape kas kada asukar. Anya pa'y ngay. Adamot kagudwat kilo nga ikan manumot lang ngay dayjay. Ay, day matkanti kasta. Jak pulos namaan akasta ni Bert. Ay, maibos ti anos ko no maminsan. Ay. Sa katagsapol pa itinaimas asidaan na. Agungat no awan ipasango kan kwa na. Ay, awan panunot jay asawam. Ha? Iso nga rod anong maminsan. Katsak malapdan ti bagik ang mga pakan kwa na. Ay, uray siya ano kasta. Umak nga rodan. Ay, gamaging ga iti mabalin anak ko. Liklikan nyo ti agapa. Nang runa no si iimatang dagiti anak yaw, tadakas tibo nga na dayta. Chat, kakada! Kakaiso na nga, damay nom. Pare Bert, addan sa dakkel akong trata ma. Addamat basit, pare Kaloy. Naka-advance mood na tao. Ay, sumat lagaya ma. Open man yung tiinom dito yung store ni Nana Elma. Amamudak mo siya tagpainom kakad ba? Sky is the limit. Uwen nga naman. Say tati magustuak kan kakad pare. Sige, agpulutan kayo. Awan pa rin. Sige. Open tinom kan pulutan. Sige. Ay, Bar! Kangay, anda pagpainom mo. Bayadam nga raw, dagiti utang nyo ditaw. Anya? Anda pagpainom mo, di kay makabayad iti utang nyo. Unay kayo matan Nana Elma. Bayad mo pare. Manola! Aganay, duagasaw. Nalagayam, dahil talaki din. Nagado na sa uyo. Ay, iraman mo nga ron abayadan Malugi da tao, gapo kada kayaw. Tayo ka din. Ang DSW dito, istor ka. Wen, bayadak inton madamdama. Awan parikot dita, Nana Elma. Paid aminan na ita, intun madamdama. Awan madkit di bibiyang ko kada kayaw. Ang salbang kay kiday. At damayin yaw, awan alpaay iti pamilya yaw. Kan awan utang ita. Wen, danag mo na yan, Nana. Kaiso na nga dot kwarta kita. Wala, bayadan nyo adagos ti alain yaw. Anya? Inton makainom kayaw, malipatan nyo manang tiyag bayan. Na, una yun. Ay pudno
Mala, manida. Grabe kayo, Mike. Ay sus, natahur kayo no inom. Ngam no agpaay iti pamilyayo. Ay awan. Abak yung man no agpainom kayaw. Ngam ti pamilyayo, agbisindan. Ha? Salbag kay kitday. Agpami-pamilya kayo pa'y lakit day. Anyakat na Nana Elman na yun. Nakaskasaw, sakit eh. Tagay ka na. Ay, so na nga damay no. Eh, sa to! Ay, no di yung bayadan agagaw. Sumapan kayo laang iti sabali nga istor nga aginaw. Ay, grabe kayo mat Nana Elma! Saan ama banglas, dagiti lakok nga ra. Sige, bayada ka dagos tinumin me. Uray pulutan. Ayos, sige! Kita kayo may. Day tala pakisok muna nyaw, ti pagaliston nyaw. Day tala agsipsipot, iti pakisok muna nyaw, ti amuyaw. Ala ka kada! Sirmon, tinayin ti pulutan tayo! Iyon ni kaskaso ni Nana Elma, shot kit days! Ay, di kay masuron, tapod no ti bagbagat kada kayaw. Nagdadakkel kayo akarnay. Ngam di yu amaw ti agtrabahaw sa daw puay. Nalabsak da papang, kanda mang Carlos, mamang. Nabartak damanan iti tiyanggi ni Nana Elma. Damot lat kwarta na ayinom na aya. Siguro nagaduda mat ijay sangot iti Tirsina. Sakit na kaar-ariwawa da pay. Bida manan ni papang Ala, agsubli ka iti ayanda, ta dumawat ka iti maigatang iti bagas. Awan pa yapoy tayo. Da kayon mamang. Tanak tumanan Ha? Kan adda pay homework ko, mamang. Ala, siyak nga rudan ti mapan. Isumat lajak mauray asumangpit, tanabartek manan. Mabuto nga kan papang. Nangrunakat na kainuman. Da kayon timapan iti ayan na. Sige. Ay, nalabusan ti amayo. Ay, saan ba namanusan ti kastoy? Ay, pare. Adda polis, delikado kan. Pulis nga. Anya ko manod da. Pispisak to pa. Ano? Ay na, nagmayatan ti biyag mo, Senyor Bar. Mayat nagganas ti biyag mo. Sige mo, gayam. Binabiyag ko. Ha, naimas talaga ti arakan niya. Bagpaganas lang, mat. Makapalok magpay siguran niya. Iso Nana Elma, mangted ka man mat iti sa nga butilya nga arak. Vina. Alan nana, mangted ka, ta uminumak mat. Ah. Mayat siguro tirik na ti aginom iti arak. Vina. Wan nana, may mayat siguro ti arak ngam ti bagas agatangan kan masida. Makapunas iti bisin ka ti arak. Ay sus, Vina. Mayat siguro ti agbartek. Malipatam ti bisin kan parikot mo. Ay kwa. Pare Bert, kumuna kami pa ya. Oh, kagado! Adjon! Naman doon! Mabit lang kakadwa. Ang shot tayo, pay. Awan, di kayo pa'y pumanaw. Uray ka, big shot ni Bert. Pare Bert. Sayang ti libre nga arak. Kan saan aya, aday tamat ti kay kayat yo. Day ti sapsapulan nyo. Ti adamang painom kada kayo, iti libre. Mare. Ha? Gina, gawit ka. Dinak man ibabayin dito eh. Anya nga gawid? Ne. Kunak nga ron nga ginumak mat, tamayat gayam. Awan gayam parikot, nga uray awanan niya po iti pamilyam. Nagsayat, abiyag, tagbartak, saan aya? Bina, sumardeng kan. Amom ka din nga awan niya po itayo ita. Nga awanan lamutan, dagiti anak mo. Nga adamat, may painom mo. Da kayo. Kastoy ka dilang tagdam mo yo? Dagbartak, ha? Dayon, naman dayon yung ano! Oy, Makamente rin! dinak ibaba na, nay. Mabain ka kadagiti padam nga artat. Dagiti awan amuna no di agsipot iti pakisok munan na. Dagita ti kabain mo? May kanda ka aya iti kanam. Kabain mo ida. Ngam di ka mabain di tabagain. Ay na Bert na umakon. Saan kon amanusan ti kastoy abiyag. Iso atangay irresponsable ka nga ma. Nasaysayat no pumanaw kami langan kadagiti anak mo. Tap na awan mang dilaw kan ka nga agbartag kan mga ramid iti kay kayat mo. Kabagis, naanos ka nga nga asawa ka. Ay tusak lang ti kasta, sinaak na ita lalaki. Awan sir-sirpi na nga asawa. Manong itong... Nagpangas.
Kunam lano asino a politiko no agpainom. Agbisin mo't gayam ti pamilya na. Fay, ay na nagmayat a pasubsubanan. Naglastog. Manong, Di kailangan ta pampanunutan. Nabayagan na binanatak ti asawam kay. ay, bye-bye amon, Ay, Manong. ngayon ka ba, guys? Ipagpagapukla ka dagiti kana ka. Nang runa si kakabsat ka. Kung namlan na sino. Ay na, makapahigh blood. Ay, basta bye-bye amon, Manong. Ang mga no isupay ti pakairubrubwam. Basit langan ti ano sakin ko ana, ading ka. Basit langan akam malina. Ha! Para manak no ko na, para manak! Ayan ni Mamangyaw, May. Nasapa mo't anak karumpuat, papang. Napanan na. Amok pa yan. Ada papanak ko na damit laang. Nagturungan na nga ta. Itimplan nak man iti kape. Nagsakit ti ulok. Hangover manin Salpag kid di. Naladawak kid di na nagring. Adda kumapay kita, kakontrata kita. Ekwa, awan kape, papang. Salbag. Ingka umutang ka na. Ay, mapainak. Saanin nga agpautang ni Apong Elma? Kandi kampay nga rod na migat kan ading ko. Ha? Naimbag ata awan klase mi ita. Magalasan. Sige, papang. Inak ijayan dalo lang. Bareng ada kilap banda. Peste. Pimanaw ba dya babae nga awan pulos makan? Wisit. No utang, lading itagbar. Jak ipautang tilakaw. Agbayad ak matitiutang ko, Nana Elma. Ay, kat no bigbigat. Utang, sakit arak manan. Bungarak nga rod. Ay naber, di mo lakasyan tay asawam. Bigbigat itay, bimulod iti pagpliti ng agutong. Di magas dito ni Vina? Wan, masyanak. Iso nga inikak iti 50 pesos. Apay nga ta nga agudong. Mapan ka no agsapol iti pagtrabahuan na. Nga uray para labawan no para lako iti tsindan. Anya? Tawan ka no matgayam mauray na itinalay nga asawa na. Kasta timbaga na? Nga ibarbartek na kanumot laang ti sapol na. Adda maipainom na, ngam awan maipakan na iti pamilya na. Nagalasan. Sika, tinagalas ti aramid na, Bert. Saan mo nga mau ti agpamilya? Puisit. Sirmon lakit nga rodon tinaganap ko. Nagadulakit din ay ati kasken ka. Nga irresponsable nga amaken asawa. Kaasipay ni Vina. Apay akas tatilagam si ka, Bert. Umayak makikapi tatang. Apay, awan kape ije balayaw. Nay boss. Pati pamigatan awan. Ngem, adda maigatang iti arak. Ken ipainom mo kadag iti parkadam apadam asarang usong kasta kaday. Ay. Ure ka di madda kayo, sermonan da. Ay na, Bert. Saan ko akanunungan ti style mo nga agpamilya? Bulok. Ha? Sana dakas, daglang ay, sagpaminsan. Agam no kasta, amaliwayam matan ti pamilyam, anyangay dayta. Talbag. Sermon sa pailat maganap kumot ditoy. Oy, saan pa'y lasir mo dayta, oy? Balbalagan ka lang anak kao. Tauray sak nga amam, saan ko akanunungan ter aramidam? Ha! Mabainak pa ikit din kadagiti na kay kamangam. Nagadulakit tayo nga moyo. Pumanawak man langin. Oy, 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 oy! Saan ka masoron kadagiti bagbagak? Baliwam kit ti aramid mo, nakababae! Okay ka saan, no? Di badshot ka man, try. Nasaysaya at dito ilangan balay ti pag-iinuman tayo, pare. Kinapudno na. Jakon kayat ti aginom iti sangon ti tersena ni Nana Elma. Jak kayatan amaulit ti pan nakaibabay ni. Gapo kini Marivina. Ampakag tula ko madya sinalbag dya babae. Ay, sana. Delikado kan. May demanda ka. Bawsi ako nada. Ha? Violence against women and children tayo, Jacob.
Mabalinda ka nga idarom. Anya nga idarom. Asawa nak. Adakar bangak amang disnog kan kuanan wag kang mali. Maditikas ta pare. Awan kastay pagsasaritaan na nasaya at naanyaman ti parikot yo. Sika talaga. Iso nga iti kabiitan na panahon pare. Ay, ingkay urnusanan ti pamilyam. Masaya tatakan malay nga babae. Nabambanugak, Bert. Sino tinangtad ka na dito yung sangbat mo, ha? Di lalaki man niya. Kanya! Kasta pa lang ti pasabat mo kanyak. Ha? Magpudno ka? Ay, awanan ka itibayin, Bert. Pudno ka! Ay, ibatanag! Masaksakitanag! Ay, Hoy! Sumli ka! di kang masinag! Ha? Kung saan, iwag-wag ko kan karay daw kutsilyaw! Nalabas ka na! Awan lang arudan ka, Ha? taramidam, anak sayang! No di tagbartag! Kasta pa lang, taramidam! Hoy! Iyag mo na ito, konsilyo! Kunak mata, di kang masinag! No di mo kaya kadagas, di mapasamakan ka! Nya? May turad na pa'y akabilan, tatang, nanang. Kaya't ko lang matutulungan. Tabaybayan na kami matapamilya na. Kinapudno na kat binagbaga akon. Saan ko akanunungan ti anak ko? Ang pagsaritaan tayo kumaday ti abanag. Gapo man lang kadagiti anak yaw. Dagiti apo kumi kada abalayan. Ay, oray siya, katjak kayat nga agtong paliti kastoy. Panunutin niyo kuma, dagiti anak yaw. Anak ka. Ni Carlo. Dakas din na pasamag! Ni kwa! Ni Pari Bert! Pinakpak na iti butilya! Ha? Ay, sa dito ti ayan na ita, Kailangan Carlos. na iti pulisida! Ngam intaridan sa iti ospital! Ay, Diyos ka, unay lakit din da dyan tao ay Sakak! isunay tan tibong at kinabartok na. Anya ita tinagbaragam, sana na makakita ti may sa amatam. Gapo iti panang pakpakdan iti butilya. Depak ti babawi, nanang. Saan laday ta? Dao mapayon ni Vina iti aramid mo. Plano dan ti agawid iti Pangasinan. Akadwa na dagiti anak yaw. Pangasiw, nanang. Kadwanda ko mamakisarita ka ni Vina. Akid daw iti pamakawan. Ang mga no agpatinggaman langan iti kare. Sana, nang. Isa patak. Agbalbaliw akon. Ay, saan asyak ti pagkaryam? Ni Vina, ti kasaritam. Da kayaw, agbalbaliw kayo matag. Tati tao amang martag. Awan, tinasaya at apagbanagan ti pamilya na. Wala na. Hangam na eh. Maksayanan at isuki yo. Di ka matan aginom ditoy. Ay, sana napatag kanyak day ta. Basta makitak lakit day, anasaya at kayaw. Sana bali na. Aginom kami matangam sagpaminsan tulayan. Ay. Sana napalalo. Nasaya at launay, Carlos. Iso adi kay makaasawa, takas tayo. Asino nga'y timayat nubartag kayo mag. Kat barang no agbalbaliwan ang mamimpinsan ni Bert. Agbalbaliw at talagang nana. Nadidigra iti napasamak ken ko na. Kitaan nyo, saan na makakita ti may sa amatana. Iso adi kay urayin ang akas jay mo ti mapagtengyaw. Sakbay nga agnakam kayaw. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw akunana. Ti tao amang Marte awan tinasayat a pagbanagan ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo anapoluan. Kastala ti Biag! Insurat para iti radyo ni Luvimin Aquino Sr. Ken iti direksyon Teresa Calay. Musika Jonah Ribotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon Kastala ti Biag!